kiydirir. Mama oturasın. Başlarına baş giyin alkış ayı. Başlarına giydir. Hayır. Bunu қазір muzika boyada kішкентай бала сияқты билеп көріңдерші дейді. Билей аламын екенсің. Музыка. Билеңдер кішкентай бала сияқты. Билеңдер. Ай, бәрекелді. Болды. Айбек, Нәгешандар. Жақсы билейсіңдер өздері. Мынау бағаналы сөйлегендер үшін штрафын өздеріне. Ана жерде шкафшотты көрдіңдер ма? Қазір музыка қояды, төртеуін билейсіңдер жаңағыдай. Музыка өше қалғанда жүгіріп барасыңдар да, атақ жүргеніп чеш бананы отыра қаласың. Кім отыра қалмайды ойыннан шығарып жібереміз. Мазақтаймыз ше. Сондықтан жампиді артқа қарай кішкене. Болды, рахмет. Отыра тұрыңыздар. Музыка қояды, билейміз. Келістік па? Ал кет. Билейміз. Ой, болды. Сол жерде шүкерін алып тұр екен. Билейміз сол жерде. Билейміз. Өшкенде барып қана жүгіреміз. Билейміз. Жүгіреміз. Ұйықтап тұрмын ғой. Чеш. Не болды енді? Бұл қаны бар. Ауа райын өзгертпей ана чештерді балаға шықпыршы. Шүйірім баланыз, анжерге бар тұрамыз. Чеспейміз. Мағана баршы. Тізесіне дейін чешіп отыр. Музыка өшкенде сразу жүгіреміз. Кім чеспей отырады, астынан жұлыласаңдар да болады. Келістік па? Кетіп билейміз. Олар іші алып тұрды дейді. Қайтарды жүр. Билейміз. Тоқташ. Ой, бергенге. Мен үшке санайыншы одан жа. Bir, iki canım. Bir, iki, üç, kes. Çişiniz. Ardından alasınız mı? Saklan ileri ardından çizim. Rahmet seni Allah'ın özgürlüğü. Bana verin. Adam saklı kalkar. Cerrahisinden orada varamız. Seniler öz köp söyleyemezsinler. Köp söyleyemezler diyorsun. Çünkü demek doğru mu? Ağlayın ben. Ben yekilerim. Ben üç kez. Çesiniz. Çesiniz. Ağlayın. Çes. Çesiniz. 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 Aylıkına başkasayız şimdi ben dövüp sanırım. Bağırın, salmağın yemek, bu sütü aylıkla besin çıkarmıyor. Kalaya ne söylüyor? Anasını savurmuyor, şişin öteye götürüyor. Ben, sen çeşitli oturar mısın bu? Dağılın mısın sanırsın? Ben, üç kez.
Adamdan çizdi. İyi bir garson spisten geç kaldığımda koyuyor ki. Bravo. İyisin benim bana. İyisin benim. Mirbek. Mirbek. Mirbek mi diyorlar da? Şabalak bayılıyoruz bunu daima.